Evo nešto i o nastanku imena Crna Gora. Jel se slažete Apsolutno, da zašto ne? Zato što je... upoznamo čitaoce kako je Crna Gora nastala ime? Dobila ime u stvari. Mogu unapred da kažem Recite. da i ovaj naziv, kako je nastalo ime Crne Gore, da u tim svojim dokumentima i istraživanjima crnogorskih istoričara nismo našli nove podatke koje ovde stoje, koje ćete sada čuti. O nastanku imena Crna Gora. Prvi poznati stanovnici na području današnje Crne Gore bili su Iliri koji su imali državu u 3. veku pre nove ere. Ovu ilirsku državu u takozvanom 3. makedonskom ratu 169. godine pre nove ere za vreme vladavine kraljice Teute pokorili su Rimljani koji su je nazvali Prevalitana ili Prevalis. Slovenska plemena su se od 6. do 8. veka izmešali sa balkanskim starosedeocima i formirala samostalnu državu Duklju, tako nazvanu po rimskom gradu Doklea. Bio je to grad dostojan pažnje od 7. veka pod Srbima. Postao je crkveno sedište njihove države sve do ga 5. godine 10. veka nije pokorio bugarski vladar Simeon, zbog čega je crkva svoje sedište premestila u Bar. Od 12. veka do prve polovine 15. veka uspostavljena je država Zeta koja je dobila naziv po istoimenoj reci koja teče kroz taj kraj. Zeta se delila na dve oblasti, Donju Zetu sa primorjem i područjem oko Skadarskog jezera i na Gornju Zetu sa planinama oko Podgorice i na severu u Podlovčanske gore. U srednjem veku ovo područje bilo je u sklopu Velikog srpskog carstva kada je podignut najveći broj crkava i manastira. Pod turskom okupacijom ove oblasti bile su podeljene na Crmničku, Katunsku, Riječku i Vešansku nahiju bez pomena Karadak, Crna Gora. Ranije pomene Crna Gora poče od kralja Milutina do kotorskih i dubrovačkih zapisa i ugovor Đurđa Brankovića sa Venecijom istoričari ne uzimaju kao zvanične sve do 1489. i 1494. godine. Od tog vremena latinski naziv Montenegro prihvatila je Zapadna Evropa, u čijoj literaturi njene stanovnike nazivaju Crnogorcima po teritorijalnom odredištu, a ne po nacionalnom. Kneza Ivana Crnojevića svrstavaju među prve kneževe koji je 1485. napustio Žabljak, našavši utočište u planinama gde je podignut manastir, a Cetinje postaje sedište njegove vlasti. Među prve zvanične nazive Crne Gore spada i njegova povelja iz 1489. godine, kao i bogoslužbena knjiga Srpske pravoslavne crkve Oktoih 1494. godine, u kojoj se kaže da se oko njega trudio Makarije od Černije Gori. Italijanski dvorski pisac Giuseppe Marcotti, koji je više puta boravio u Crnoj Gori, u svojoj knjizi Crna Gora i njene žene, objavljenoj u Milanu 1896. napisao je sledeće. Crna Gora je autentično ime one visoravni koja se diže u vrtoglave visine na jugu iznad Boke Kotorske, ali ona je opšte poznata po venecijanskom prevodu Montenegro. Ovo zastrašujuće ime, preuzeto od susednih Turaka i Albanaca, ništa ne opravdava bolje od nepreglednih mračnih šuma sa četinarima, crnogoricom i hrastovinom, nazvanim Rujevina. Ova interpretacija je prihvaćena kao autentična u knjizi Istorije o Černoj Gori, vladike Vasilija i kod njegovih sledbenika. Francuski časopisi predstavili su 1852. godine čitaocima graviru Cetinja i tekst. Ova mala državica koja leži na granici Albanije, Hercegovine i Bosne, svoj naziv Montenegro duguje sumornom izgledu koji su je nekada davale šume Ariša i Jela. Za vreme Ivana Crnojevića teritorija Gornje Zete bila je slabo naseljena i zato je bila prekrivena gustom šumom pa je izgledala kao jedna velika crna planina. Mnogi strani autori na osnovu te slike, koja oslikava geografske karakteristike prostora Gornje Zete, zaključuju da je od tog izgleda proistekao naziv Crna Gora.